taramle kiil no das se mesel motrogopeltia la aprobringia a olbil imrugo kita gire del mo tauter tiang ra a government gire del mo organize a government el mo ol tauter tiang di dim lang katmok mere lang akde das se namo time katmok okay sula Mr. Nirma kabong wala itu Hindi ang kaso di imulmol ngara state government. Kora hukmlong subay kal yora state government. Wabla da selgu mesetigal aurora kal state government especially tigil bilgit. En wabla dollar tira national government. Butidi udu der tiang e udu der resei e a urestra adra kal state Abum dasu yang mlanian la rangara mongol. Ngam bes el sum kadra bord. Al sum kadra government tu kaun madra bord. Endiak modu dil. Mutokora mot magar adra bord der ulam meeting til mo after auror. Mut modu dil. A state government sila to kotlo mo ringi. Esela baudo den garuba gamne mention ringi. Gid milingi. Abebila morasi IP ma bebila di ma bebila Lani guk mot mag eng may mungududet. Bangun mesa igal tel idea ra state government kung bas ingir la vice president la mo minister a state. El mut review igal tretail al suguma bebira adra igal state takmal dia kaureri ya aku example ablam niyo. A speaker ablam niyo ka director ra national government. Munguk puto aududer ra minister tian national government. Leng speaker eudud le director eudud le mang sel moda eudud le kharba eudud le minister yan bebira anak mal dia ka imol sense ako basta kita bebira a Marcel tial egal state government el blad kada dio bala tiksim la more kada rumul mendigi del tao me egal udo itigel ngargi e dia ka elis ba mudeng sa National Congress el مساعدة تيال healthcare act تديم نسبند time تديم مشارين ميدوم إن يديم نقارن اللي تديم نكنتينيور تيال ngarapun ko na kamul kanina buwan mo kuldi bile o ay sa mama na other state ro ko mo yo kasi mali kaya ta medrutin malbon you know kita man menginu dagal toil mo di mo accommodate ra at tiro in charge. Hindi ka healthcare cross act. Tamal di mengito granil di accommodate ra mang abong bas ng ginera national government tial best government review igal state programs. Kada malamol mal di wala ba igal udaw del mem kada yung daw del kala ang aral di. Malamol mal lwa ngirmangal di kirang RBE di singkiram lagayok mang decide ra mo kabenoram lagayok ya kabenoram lagayok kati ang decide mo na aklet sigda reverse system ri halakiram lagayok klamo di ako di ko wala siya di adal dangil tringin mo onti ergit am saudra ta aklet Baigal state government akmuter repeat awa blur ng ngarar asing kyor ngarar nakmed ngarar taltela la madri over itirigel kiertial state ngarar da minority ra adra ngarar kier oreor ma kier breker belau ma kier ngabar da rogo itirigel dia kala ngaurerir bai tirgal lora national government amol mawin igel state office amo kasi imo na tokod mal kina mongil mo super ngileng sera da campaign gido roga di lul wasing mal dia kaudo e si disera mo me kaudo tra enis e ko lang sitire man morar woglas tial rogil program tools per ngiro no se raro ngara e gidari ne siang ya ngiro mangal wasyak ne house to house takmal beto kan other belau dilang clear especially kieregal state amal girela o singila government mortil baisel gureng sel debate mlangira kongres ikidum la ko tok la sitigal ara ko lutu du den dia dim la ka adan mo mention itirgel ngar babal daw dia lutu du tirgel mal out of picture itirgel kieregal state is insist was a vice president
focus more ay state government. Lengua del blara kamdilo senget ikert yung Mr. Yangdo. Maktiripita tingela speaker the House of Delegate. Di kaya ngaral us palire kaldo ko yung Mr. Im takdo tawlaman makara. Ya ulgum ko will research itigil adra igel blue bul kal di social security dia. Aktimis may imol example. Tigil adra state elang mo bekluwigan di sen mo makalarangan mga malaan. Amran mo nga malaan. Ito belum ada kularan mula sa nirtira was referral case. Ay get tigil akmal abul bulu. Akil mutro maklat kagit. Ay get kambe sa tingil abul bulu. Nga nga sa illegal ma ngirmangan adra huy riping. Emblat. Utidim le pum ako tulururi oritaw do. Ya kung da social system del ngara alsel ignore organization ni murtil ngara spirit tergit amlarun lid mang abol si erang alge ka kuligen raka katang mabande mo rakularal ermula saen o lingitra si memo sukuma magisora akong da sa government tagiren make sure gid to ka dialto especially for other state government bakwa ding un morise o muskaw Ay, si. Para itu. Sekat tial makam sisi para sel. Lihat ngaka tergibel lo rega kamen terngali akmun is logisi ma cost of living. nda sa mukti Dia kalau mangkar makam sa cross act. Mang sige de langa yang kutengel was kami ko mangel was sila ko tulbu ila arala alu ang ilas. mara de Neither time langas arala alu ra sila ko tulbu ra ikal station. Ela sil sem lenga 425 elanga 455. Ay, si. Namas adorations. O namas mang maklo ng sila arala klalo leng mal mo especially kan mo sa alu spe. Pero si time kita matengel was kam na report was nang mas aral ma Suwer. ma arala dengi mo next month. Mela tia gida to gol was ela selo ko ya presidenta was by do ngas audo la adam bos will afford el harawai kal ngas aklela arala adengi maral ela kan subsidize la PPUC. Ma sel adi kira was hindi el atel al mol gorgin ngas akla audo del mo ngara fo dalang telang al adi al boldub al mol mut on tru el bui. Jadi apro li ala la mosta. Pero kitrigal minimum wage. Oh, minimum wage. Mela ba question na lawa si magkukelal blal ngas last month ala lu mela ela maigal ala atengi maral ma asiguro elal mormutro ngeti buil e kada magara minimum wage sa dirko sisi ide ka ngas cloud imrat ko kumes alwase ngagirel u deswal tel wase as simple as si gaudod maigal tel 20 million loan makarang malme subsidize ra ba PPUC el almol mutro o ngetul buy Hindi, kaya mo ano yakas pedro len ako dirga ngas auto di ko mo ngas auto mga kamalol do per minimum mas mo ngas auto hindi ko ela at sum dirga tru el buy lam de era ata am ngaremre lam hindi hale kristia raw mo karwa Kaka. Lagi kita dim na kadul mo urtial toksor gidre. Lagi kita amla mo eru ra ta katya. Mamle el dadu urtiam no mera kasi kad mo so isul blan so okol mil milyon. Mo kumi ko mo man sigit la ngara ududin. gat Ada nga nga source of revenue butik ni. halela mo with Hindi akala siya kita. dia lokal million ngokol million Hal nga nga tila tigeng ema. Tako tilo ba ngara el buras mo okol mo kamla waluy. E mi ko gidre mla ni sel dor. Isul nga kasi todo man sirgit. Mo todo man sirgit la ngara ududin. oi biak Sige na question. Tawa, ngaka Mr. Wilton. ngaka kaya ang raudo ngaka hal ngaka ngir ngaka morai gel ka moses mal betul ada dire kal mulgoi atiagi kida sil gumes rigid ya gabalment rigid malid civil gid langa dio mesa revenu e abajeta doru na ngerul tretala swem lospe sebelum reduce expenditure balance rigid swem lurai sa revenu mesel lolga moses lwaisei yakmo man mo kala bagi klen nga ka sel barba alu yang mo makasama Sa problem. may say di ka ngara oreo mga amora malgo ganda oreo hal at choice kan mamulgo ka kau di ka mahanat man nga ka serious kilam na aul makabalmentam na brok mang maamaleng gida di mo kadam na beso sa tial kabalmenta gaul mo maleng masel mo bomo demanda lo hacemos garang y que demanda lo hacemos garang mangire del telibla milsa surang al melgor tal todo lo hace
kadumot talgibel gargit kromi talaw do. Agumda sa kita man la briu sa sige. Mlamo da agumda sa sige. hal me kulungite bai Kadumlamo gasiur gid ma anara Miguel Muruna. Ay kaltora. kita dia the block kita dia the block hal me dulu tu sumut Ngam kadumlang audo. el al sil sengargi edel dar madrengel million el udude ngarabang ram rigel ali kita yo sangar kita ada kal dar million ngari edel dar Kami sa abita atara tokoy. At tokoy gulugor niya se sira da ay tingala Ministry of Finance. Kado mo sa is maranik sa government. El budget tigida ang songo sa ogol milyon. Magda mo maling audo demla fil application rigid. May galudo na dulen nga aldo asi kado mo lablom do other tial government. Se me ado tial nombrek. El atial continuing endra March story. Oo, March story. Sel $1 niya, sel $720 million. namo available Oh, contingent try kay gidale introduction ay kagid wa baby rabir mga nang. Mergo sel the sel next 20 million uro mo 60 million. Ingil na mo. Ger na mo uro ay kagid to sel tax Sige. el igel incentive lilu sa president Mga ablad ngay elas musel 20 million mo mre sel 20 million elal si mo oblal sa 40 billion May say. Ay lagyan di blal sa payroll kumiyo. Nga bisel belangan edel dater milyon. Why see? Aligo mo bes kita blal sa PPUC. Maul blal sa PNCC, blal sa Suwel, blal sa Lengwa. Liabilities ra pension. Kita di blal sa diya kaulo mong alin. Di hal akmal gol wasay kida amlamo trial maling asel sum kad mo maling audo de kad maling al girela project malubi program al mo generate revenue mang moswel pel jalon kida dia nga seguido lo mara elang sel tax bill a mal dak support gira dia lo ngana tia gida ul kida blal bol dur gida adra bangal wasay al sum de amrulai kaki ende ki biskum me alo agumda since they can do better than that by gilol si sakar gidlo asay bom mongoy tawdo dal ngar sel sabiu ya president ng mga sadi lu press conference nilo asay kamama mo tuwa so mam o mo nilo asay dirga katarra kal gibora defesi di dal bol explain lo asay legi meleng audo man dia bola defesi yung komesa tal tol gulgorni masel lol gornya mo se sa ngil endi ka ale google bulul adal jakalo dong le ko bidol mo momre ko ina ngo balen singira 21 ya 22 la kal bol ida ko bidol dol mutol mo mele ngire lo siga solution tuwa da tial da bor sei Kaya kita ako kumes ng wal gora solution. bravo Sel kumes ra al adu la total administration mam sa tiang. Ito ko ra wasi. Wala ka mal ngaral sa be ruli. Kada di malalo marko yung regal wasi ulgo mo si el maral open tial border mo sa be el mostart ng ngarnya ko ra sel ludo ngara outside del mesois. makada bora We are in a unprecedented time dira katal na si sobra al sel time. ngale gulgoy kambis sel sugo magada malenga malenga udo dol mulur chalto eso adal open na border magara I see. Yara adal tial fima presidente lo se bolo gota adal belo. Tial gota ma adal belo gulel blal boria priority ngira igal so adal bruto. Le lonol bodorula dia bol benefitra ngam ngau mangal ra instant mredel toy. Tia virga mo mrega for instance abat sel tax law. Se collection tax collection naga tul reform. Mururingin mo ijera kabelmental mo batoka revenue ni mangoswil peralo na ulba idibi mo la sempre litiang tomos takarinya sukum dia murur tiang lembia ka ngod ludu de Hindi mo harata. sei yid magulgornya mo la sei adwol tirakra tial tema presidente ang masa adar belagot the mre del employer adar belagot the mre del maudo del mastrier adar belagot ese se be del ruli dal turgra ay vivi mar adra Taiwan magelta elang mo gora babol ya guran sa tutatak mlasi mlamoria smera Taiwan magamo sa sei kerdiwa isel molmo gumda seng mamre ka foil sa surang na dil karalya tidir ko masaw tra ministry ma ay kagidal argumental dolgo maulak ko say ak mangil sel report let expect ngil
el viaja letra ruang Moses malgai dringi mo baingia mo kai tilo asi tiagira programa nga el plek pramisa adrablu 1 2 3 roller el arra len viaja kabelmente dirmula arogur tora selawanir mengmingia ul mengania prioritization a budget asi el arra gu formula ika next year gu motiang mol mo mali Alam ngim olme mede ay kamera. Sulang era mga tapikar ka Mr. Uludo. Pura tapikir ka, lang biwatal ka. ay gago tiyo bersulit Ya kutul dem ak morte gid mora. Tiay gid COVID relief tal wal extend ngi cross act. Ela say gid lang Elia seneta gili onga de lo muy. Ya house gili na ko lo muy al sis ta kongiri onga lo muy. Ya klu onga de lo muy. Friday. O yung mora presidenta ula sa Eli lo ase. Merat tablekara. Friday. Kemel am dengel wase kita setial al dur ay kan mergol sa onge del bul me lang te gidra buku nitak ni murato boy el segi del bingel ay gelo do makka tial sa modo do tial hearing ra senetra sa nombre el controleur atu klo atu ta taklo pa do hakno las mo do ako mesa chemela ka meeting golo olivo ay ka dinga insist makno do akmal la kulu ay sa rado olbil wase a olvira gulaw sel kotl ngar alen kot klo msisi ngar alen a ol sis pa do lo milo se ngara mo tax ngara mo fis mai e gu kolto do se ngara motor do ngara bak ngak ombrang lo se set miltmal la tmala la arbelaw sera outsource al multi klisi sa minister a finance bolo mega ludo del mor igaid aro de la amro tigal unemployed mora alone o mamora igel blebira hospital. Kumna se illegal and unconstitutional. Gira do olbira klulaul modong oklo miaika. Giri talo mesa da Miguel di autora do li di temlo do oklo tigal mandat madrangel ada kumsa Miguel. Yo miaika ludo manam elang momong all time lo mi giri talo mes til ka kwadra elang ra a presidente Miguel mar ada olbira se motelal 1 trillion ng 600 billion na paudo do bolo mesti ada Miguel. Kita igel bolol dasem lagi. Magena kimut malol ngitro ad olbi akulak tiluti sa mandel wase. El al do okortiang sabiin mo muto ang imluron na mo sabiin mo do okul miya ika. El agurren wase dia tedingu mul agenam sa presidente Moltov emergo nge seguid endi mul mutra o del buil el al melbuil o de matang e ulu ai ser wase sel el milion tilo del moro no se ora private sector mereka gitu to amla uspe a 7.5 million model a 12.5 mal dia budnge aru ka atra uto yo el kam langar olbia kulla ai kan dia kas era wai modong oklemia ika le to na mo budnge lo ase ngari atu del mora unemployed trigen na mo dia ka uredi ngari uto to del mortir ngari uto to del mora adra sio bai lo ya kalo ngari el atara sel la ako ngelo si girel sibirar adra wa tax sibil ngrak pleasure terminal el dakal haraw model motor truck se Defer them. o mas ako kigel el mora dengi ngaringi sen ngasel tigel adam tar besri rato ko ra dengi ay gegi de la amrul ngara regulation ut dia el bu ma president mo sa magulgol niya wase tialla amle 10-56 languk sel bila ko mesing 11-5 sel asumula ang up mo o ngot lambar ngi amne sabi lo ak say gina to okle miya ika tira mo mengil trasera ngotu matalbu mer lang madanglit al online tigal ada si to ko tira alilu to mom da ngel wase ngaram te mengin wase dia dia kata mahalagu to the senior ada al mangal Kam kira. hal ikaw lagi al gel masura kamil lo ya mulu rengas Oy, mengambil insuring lo. Kita dia kan presiden. Akhirnya siya insuring hindi lo asay. Dia kan sabi edel di mo ma to kala business. Kau nga niya kan conflict of interest. Hal. Kau nga niya conflict kauling kamhula say kamamala adra business ag gira man receive help. Mo say semle position lo. Hindi ko ay say. dia ka sa ada loro mar ada melam atara to ko ngit kasi Hal ka mo bla ka takler bulu oren sering.
Kaam le insist ngal presidente mlarmid mangal bes. El wasen soaga lo vega ludo dol moatida tetele. Mangalam le ensuri dil wasen ak mangira al adrol bilo tobdialla. Masaygira alla lu tobdi olbira aglula e Moses masaygira Tignan lo mi. makahal dia lu swir. Bol musub dalung umlo sa samal toga dia al sabi. أو تملا لا أبغى دي هلك بس كوت أو يعني تملا لا من لا بدي أو تملا لا أبغى دي هلك بس قام لوش أو تملا هلك لا بس كميوتي Hindi mlakalo itio. سيرا الكامبينا جونيور يا ترى تقول الغورية واسي أراد المذيع أولي لنا دول دول قرتين مرمي Marada mo Hindi, da hindi sa naman bilog Maria, business واسي sa close. واسي الأتيال يدركم الغول Oh, hindi ka magwala. الأتيال ما بيقول قال فرنسا بيدركم الغورية واسي الأتيال لا المرة مدار التبرير فرايداي أبتغرني تيجي يجي الأذل جنيه جيرا دول قرتين مرمي Ito si Siu. لا تشين ترى ما يندرني هذا Diyan, مساعد Ako na sa tala di wasay. Di da gangyaringin mo March story. Serra lela esel budget kung el address nito. للأذل بلاو تمين مو ماتش مذيع مقط until match story. That's my question. Dilo asi al sugum dia already. Siya dia mo spera other all bilang long rule. That can be a direction. Lo asi tirgal na mo dia ludod mo borgay. I see. Sel. Sel dil sel. Ospera to el hand out. Exactly. Hindi ka dil dom daw tira la kang ran loro. Elang mo niya hearing el mon brek et decide rogul wasi. Medlut el di continuous tiang. El mora. Ba question na ka bay mora. A question na ka mora president. Kumo ko ngersay. Kamu na dilundia. إلا تياجيد هل إلا تياجيد إلا president الغوغيري إمرغو غودي سيل regulation سيل تبدي president مغساو ما minister sadang asib el غودي سيجيد إلا ديلو إلو قال minister finance القالب أدوي أمورورتي لا in fact إلا ندير سبيل إلا again تمالموت القوم قتي إذا قلوا بقليسي أمسا president من الله سبيل نما minister نيل غودي إيش Mo ay say, hindi lang ang nabi, hindi lang sabihin. هذا دي سبيل غودي Ada hindi ma question na ka sel statement terngil nga kamle sing kyon ngil gulumra sa statement terngil. Ilwa siya goten ka masumo mo niya question na budigin ka ududul. El ase el bill el mora amat atablera Friday agdalam or 2007 el adra ngod blue 900 el adra bela or something like that. kahalo guger ka el sugong mora tabla klugo ngi makale ba motma em go mi geludo do se bekl other below 18 years or over ang wa $500 tal se like 12.5 million made em dia bo se kotar other below Oh, hindi tinggal adra ngod blue rogul misya ka el mura hiri ko ko tawar tila. hal trige guk modu guk kudu dra guk to auror tel mut tel mauror e modu nik bal ko se se per release mo pong oreng singi ma minister ngi mem release se ya mo kotar other below sum ko me kaludo Di sera gureng se sera. Semua Amerika seperti Amerika lagi dengan dia seperti Sera gureng sera. Letya din ang brigade. Sera gureng sera hearing. Sera gureng sera hearing. Ma deliberation ol bira rulaw. Adra mo blo included retial. Siya kita direction. Se ulo se continuation retiam. Mo nutra endra March. Ikita mengira es el budget tem sauder ngil rogil. That means siya nga dia ka change ni. Say, kita ulgor ngin lo Ya presidenta acting wa experience na ka ol bira rulaw. Simel kata number ni sa change para Mo sa. ay say. mahal ko ay sa again mahal kung mesa figures tulu ay sa wasi ngidel dart madar ngil ludo at tuwa del moral foreigners la talbuil el albuil hal el albuil el melbuil indi albuil 1 million ay geludo del model at 12.5 bagul ko rosa ngote da rosa ada belau rogui at least al molbut ang del buil asu model seguir ludo de grande amgul mi ada belau le tiga got Al sorry na andra congreso di literally mo say. Literally we continue. Mandiya ka, he has to follow that. Era question na kasi mga niya klisiel ang buhay sa Vitor klase kanya ngingolti. Nga kasi mo abay question na kasi kung sa inyo rin yung tira kara continue masih statement terkau kasi rakota other bela malumol kataguk mangil 3 more months. Das yung gel ng adi mo ko ngir sel el proposal ra olbira ko lang el amam di ko say gidel mo o extension ng mo na rest of fiscal year kung das ang amo mururgil amol taw ter say gidel do suelo asi mal sugum kata continue haraw ay ka adrang ko el belaw el girel ngar ngi alo rurungi lendil lo asi al sugum ka gaway 3
marko mo dia ka close sa siobay, SM nga construction, mo mo construction mo rin gamdo. Lelang ani aure. Siya kita umas nga mo Kaya lang ka mo. approach ni sila ko extension. Apuro rin sa sige dala apuro rin. Esa sa iruli lo ka regulation dia lo yak tialla. Tialla di authorized team mo sa iruli lo ka regulation. Na al sugo mong da sul let mari ng silwa say. Mari adrul gelo say tirgal bebira ad tamal di mara ng was. Al sugo tawro ngari aure ri a adal mle hair tirang ngari aure loru ni mo tawro le takke le to tusbal. Hindi bla bla aure girin mo. Basil lora, basil na ko issue e o ka dogla mrigele leng March 14 nga end sel CARES Act. Tiragal ka other belaw. Tiragal nga WIOA. Amo dia lang. Mang dia ka nga say telmo extend the self program. Del sugo man dia ka ma. Tiragal nga WIOA so is bra cross act. Di ko sa tin. El Alcis kung sa tibira to. Takpal dir ka kawadan mo El Alcis sa 1.3 Republican sa 600 billion. Dir ka ela esaygidia al kaumundari. Ulak dir lo daswa si ela oy kamil ko na atram digil at one time no atram digil magid to ko gid naskuram digil. Maram dia kasi adam mamusur tikal do leader tila. Kamal. Dia. Dia kasi emel log so log dudem. Alwa surang ala log so log dudem. Lega ko chero. Magida ko kila naman sa digit. Dako bes. Kina statement tiam no mereka government mergi kasi kada mo so is tiam sa government. El bilsed o li itirgit. Makadamaling awdaw dul more rule travel mental. Sida se general statement tilo mo tiam live. Hal maulo ko malo rin sa kamatel program sa onge del buil seral kot tulu ay sergida luasen lang mas at igal investment kita brigel mo 298 million. Ya mal Baktiru sendia mo 18 million. Pere Rigan sendia hal ay kado ongol wol mora. Pere recommendation ra trato. Issue dur tringia al lo rar gida ADB. El al time kakumutu subdaw. ADB o rar gid. So miul malawdaw kompetensya ra taxer mo. El akadam na morise. May ganun na asya ng mami. Issue na kasi. Ngaram dia ka mo tom dir ka mo malawdaw mo mo sibila ADB do tira katinga senator inamo. Kita celebra ADB at this point in time. Last kami terka ya. Dia ka Michelle diri ka bay wase. Ngaram nga riyaw dude nga investment trambi. Ele dia ka nga lo spe malu nga bebiringil tektor edo uktuling awdo tra Miguel, o mal sergit, dia understand, I get 303 million, ako muna sa nadong 20 million, 20 million or say, 50 million or say, kung tiyo mas ringil mo, mangyari mo, tugok sa ride mo. Ngaram kamnara, public hearing, ngaram kamnara conference, edit mo, giringi directly, metti o girin. Care po ito. Kaya di lang dira presidente rin, kamnara conference. Luwase po mo lang doon, elang mo lang. Di mlakat. Okay. Tambay po sa tapi ka Mga kanila sa mandil, nagigla to ko rasti. Elang akum dasweng gira legal state government gira adra for example adra idrai agiril mal mo albang artial government tertir lel sugum tirga robu legislator raira oro national government for example emna mo karurul mendigal sabil nga akabeno retira na to da kara papier da kara moral adra bil wase ngam la mo gira ng may gelo moral to ko in man sang kaling alagel leng dia kan sebel adol tirak ka to ko hospital ang kanigal sa ilong oras eh. Hindi ko rin legal sa pelo. Aklangar eh. Etya limol mo ray-ray nga raman dilmuk. National government nga raman dilmuk. Senbla po lang arurular, mekladra, seltel government, takadam isik-sik na siya kung tabri. Ako nangit tayo ka rogul adra igal bulu, nga ka mo repeat at ngilang karuga. Tiya ka government tergit. May sambolo root tergil tabasul. Ilang gora bolse era target dedo sesera lakdo adra ru gurgit apon namba 2 wi raru gamo babatong rumurti mo ko namba ya dim clean tirak lan di sige da ko amleso kal gamit na kalastik Ale orol tel la lo ni orol moringia a primary makarang. di lagi sa maul mi ako sa Okay. Okay. Madela ngani asom. Dia kadmos yan. closing statement Last. Closing statement madela 12 minutes. Okay. Kata 3 minutes. Dia Kata nga artial wase. kida sel gurang sel kida up to narasta torasti. Kada mal din bisawa da a problem ringi. Man soakal
next time the switch lo asi magara ngaga mo switch lo asi magara do rura state el moria revenue say giva actual given mora positive side lendirga dia mengira presidente vingora dirga meodo so algo tulia ul do swedel girela say kada magara do reisa revenue state cabinet gumda sen mal instant clean sabe mal din Okay nga akong daso. Kadi kung ang military palit frita. mere akiri Kalau dia gua saya kata Oriol mulmor pa balda benya mornya ikan lagi. Huwag ka capital. dia nga kasing mamornya survey magada mo mabin turwata amaral sorry lo ore dia ka ureri le gardi mi tak ni da Yala national government tam sadra another 15 million. Sel 15 million na dirngun bumula blar pa balda. o tanguk ma otoralis nga kasi mergola ka dorula lis el mobilidad al Ko. el dia ka do ngelo sensori lo blind dia alia bla dorul en guktato abol mari dice dia al endring girem el maintaining e nga experience nga mile sa bla la hat el merigela ngel meskin mo ka merul angol na la masu nga selu Momlo dora play. En dimlon mo udle mo oit len dia sibil tekke. Lengar ya de gambes dia kal sorin lo play. Mal ngarngi. Tuguk pa di sorin mo re. Di tirgal dia kalau blar ada kalau tinggal sen dia kalau kita karakter. Kapang kira Nga malum daswa si sel tialla ra bobit suguma sa presidente sa India Klugo. En so el di Klugo gan mora kutulur. Ang iba minister niya mo magemi ke ludo del 12.5 million mare. Ako adio mura masal suego was opmotungo a 1 million mo sa development bank mo ministry loan trigel other medal ruldar business mla apply loan sa akla business till up to 250,000 e 30,000 ra a bekel level buil. Ako ndaso segi de mrgo e gaul atraudo dal adreg mo meserngi mrgo sel suego se sel 2.5 million segi del mul mortigal adel daga bruedir etom do dertir di lom do dertir e lo ror ai ke lo ror ngarni segi e malom da so se 1 million algun remula crash program ra food security le employ el Barical State el employ el uniform program ra nation el hire at el dia gauderir ma tigel sabil mo el merula seres ra blu ma atao elo girela ka aklet ya munda sa gilo do dal ngul sa gal state el bol imora obisra government economic office nga muran ngi in sabin mo mutra omgrola babi maaram ako munda sa wa sumwa 5 million mo siglo ron in as lo mal mo mutra endrahir bolo roray ka hindi na mo dekal sa edel di melgoy Embryo na mo gina lo ngi tetrigal el mga takted especially a president ma minister ngi la trabudo lo se kami mo mesa seguir ese se bir rulir elang lo ya ka regulation to the amen the regulation kung mesi se mo akbe nga 6 and 7 pages mang agunda so akmalo o daso se sebel gatmo e malo ngi tum se gatmo le radi el al tal sandem gatmo de su mutu ko se ere di way seguir di way tiang agunda so dia kalungir Saule Mr. Udo. Kabar por ahí tú. Nga ka tara ora di Blackpool bring it up tial Ministry of Justice. A flow of information. Ila tiagi del BSN administration kutal di del Ministry of Justice e gol talom rule bla tak lurerir ang ila bilis el pura bla kanabus. Dimnetil mga titer rule malungin report. Di sera el top da tora buail was en arnia adel quarantine el amle adungi ma adrik. E sera el top da report tergi tirgal adra MOH tirgal adro ngora tiar rogil quarantine mdia pode ser. E kadili lutul mo raigel news rangara mo. Dagi mo ay sirang kle dagi mo ay ngara miltama dagi mo. Ngara mo gulo ko mulo ay in the first place. Tengah nak bunuh ay serti. Di bilang kami ul satisfy rin. Len suko mang kadamro rin sel gotulungil reporter Justice Department trabulur belaw. Sila lang abili sa real till investigator tir.
Turam lakal busram ututaw di. Mengalingal bilti. Katuman dulu ais. Oles, maud, lama malarangig, lama Adengwa. Di sila mo arrestra akmuntar akmunger. Ito si under investigation. Hal maigal bilis ang direklo sika dengwa. Hindi tika dengwal. To asang active cellphone mga aurior nga niya kada ng ito sila lablo dengwa. Aktiw asing sheltera adu luldiw ringi agaw si sakray gal margorra sel government tablak taklo ay sato. Ya kung sa ngirmang atara mal siya tara blal convince ran otherwise sige del murur. Mangmil garange sel bol tingin ng atsen sa reporting. Sige ta mal simbar ngira government tergit. Maram sel bol tingin sa reporting. Sel Gomez sel ligang sel press release sel lutub dila. Wal gora di otobodil low eyes mong wabola di tirga nga bay raise up to question for example ngal ada mlara rumringi tirga magul di algiril gora ngariya cum ngariya udulok kolmo nga mo through proper protocol ito mo di nga mlara rumringi mit kliak klalo ngara sa rumringi mo ngariyo siya magul kabay olay talu la quarantine mergo ngal nga mutam dami mergo melang tamla declare ngi lo senggang amne violate talu la quarantine mang din dia lo tiro senggang tirga terwat alat hindi kita mtengel lo ma wase mtiang gel baso hindi kita mtengel wase a cove resort saya bliri dar adul ngaras ko gin may etemom tekker ngi Masih lebih the clean drugs ndo ya kita mtengel wase clore sel saya kadal ngara cove resort tar US military personnel mendak kadal wase kalil tirga igi dal gora obses ko dia kwa di mesok sige dile simbara shelter al ngagam lartiang junior ako ger masyak mo make sure of information at tuwa dal black takle magaran mem gul ngitringin bon correct sel information tiro dal tutaw hindi ako black takle siya gidal black takle ako na dingul mo di seleng ay gal mergole warak yung gotol buto ka headline ra news lansol hindi tilo ra news yung mergo timla ka dirga nga siya adal maluba adal sentence ni tumerti ay tuwing ito siya flow information luto mo o transparente ka tabi di mo amal di siya selbong mal di quickly ay gel gotol bill el tilo ra senate amle 5 asal nga sesyon tira Monday Tuesday tira October may gagid ngil bil amle gotol bill bilo nga sa attack sa room ang erong bil mo ndakal repeal mo change setial lula special prosecutor mo case by case basis number 3 agi bil mo merura establish create national building standard number 4 bil extend the post act number 5 bil sell corporate registry ay kita 5 bil maktimalo ay kami maso kasi siyang lawas ba lo messer niya mesa direction tial government mo albira lulaw ay kita 5 bil imlarial muta additional 5 lulul top din dia kal sebe do kora do ko sa igang anak bil dia ngakamal di mo malay kay gid ko nam dulo siya maral tial tugora information sel lo siga tugoy para government mabulu top dal murabuay akum das top dal suen gire seigida mark cloud to trail to akmad ga kurres mol mutra ada to gora sir me mal tul oil ni sa da kal tugora buay mai ga di ala ku ay sir gameu ti ay yalam lte sel gora mal ti sir gas ay ga ram da mo ay mai ga ay mal tul ya clocklet ti government trigit ngari yalam lte mo mo stel government trigit nga bro ay top dal suen di kim dagal sin da kasem na ka ada taxi ka ada o mangay ka ada obis Baca ul magimrul la akpal madenge mala ko semlum ngilo asguk atetele lang irbang mai ka di mark cloud to telel al sugum mendia etial bulu amo dardal al bageul mam sisi mar amo bulu amel teko bergin guk mo ay ang aramol da tangal eungira Sugar bulu o ko sugar min sabi bira bulu dia ngakadak yak mo madal kire da sa ko Okay, well, Saul, Mr. Uludong, ya mo last el cook comment al program, agimal merenga suliw, Michelle Cook next week, et melo wa sa program ko mal sula.